Sana si bayaran HP panjang nomor sana si sombuhan Surah-surah gilingan tadi kangen-kangen Mardingan nilai di ijazah dong lumayan tubuh masa harapan si hol-hol jakantor marpake dalam kotor apa beluan goluku belam totor jol mana pandai doa unamin jol mana bicara doa unamin nasib mandonalo huwa mana mahal kona warpangkat sekolah kugira do tamat ay huwa gamandoi ibagas mimpi hikmahayalan ku inang may sogon di hari awet di aku minang marunor pasikola. Selamat jalan adik kami Wendy. Damai di surga. Undur maha bisa menebata. Sekolah ku kira do tambah haywa mandoi bagas diri inmayalan ku inang masogon di hari sanggana huida marodor parsikola inmayalan ku inang masogon di hari sanggana huida marodor parsikola. Ya, jadi Suraima Bang nasong tangis nami dari Pak Firmi silet di Saragi. Jadi sabar ma nasiam tene. Jadi Suraima kira